Ewa, bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori ngani mnikoni ze tosa za Kisilamu nyonsi pia. Salama mwanama mtukufu Sule Abdu. Salama na tuendelee mwanama mtukufu Mira Mikrobo. Salama na tuendelee. Voilà, bon, ni message mtiti bahi. Mtanza nifanye hata nifanye 10 minutes bana. Nara ngujuse kofi nguseye kapishiwa na ratu dono na shito shanguka ukangami na nyile katipaze nyile unatujambo kawa njapa ngami kaba nuntanza nguse kofia donc otijuse kofi andwa nioneshe hicho andwa nioneshe hicho watukufu ngana nzo nifanye hata nifanye 10 minutes à 15 minutes bana 10 à 15 minutes sanga ngami hazini bana shatsa ngamna pozi wa 30 minutes. Donc anjo sana hata nifanye 15 minutes. Obeza ntapale banu bezana ngemna kafe. Amna kafe au mna gato au mna msobeza ntsolamba hinrum na mbaindu ntiti banu genrege haziban. Chance ofanya 15 minutes. Manama Madi Atumani salama na zonile, manama mtukufu Ahmed Afredo, manama Mohamed Junaidi Saidi salama na simwendele mbatukufu. Tizamba ngazo nifanye hata nifanye 15 minutes. Tikaanza ni shukurie ni felicite wananasi watukufu walio harimwaye paji ya Komaractualite manama mtukufu la salasa na kamlasa hezitahidi wafanyao hopezwa macho hawa jamba de courage walonio wafanyao makatiano ukaba tukufu tizamba nganjoni felicite ni shukuri ya wanyanasi walio harimwa Komaractualite wafanywa hazi yabo nani page kamili ya Komaractualite nano wasa wafanywa hazi yabo babanwa ijo kirikaba la kamlas na la salasa usido wafanywa hazi yabo bahi changapo wasa walio yabo tena donc yabo anto wa shukuri ya wonsipia nani page manama bish jedar salama nationale. Donc wa Komori nga monao rangujuzi banu ye dossier ya Selilarifu tizamba katinaba metre shanga monao dossier ya ha hokaya ngabo wandu wanyanasi wa hedaula ya mabajani wa hafili ha ngwa hea rangujuzi ngwa tungo defende Selilarifu ngwa mdefende au kabisa ndondo ukaya Selilarifu l'avocat Selilarifu kajahana kemuru Selilarifu yetibwidi Selilarifu ngamunkazi ondrabo izo ndizo wanyanasi wa heo banu rangujuzi wambao riono banu hajimba iswali haya banu habe omnyanya haribala ngumdefande riono shababitso yambilo amiri madi haya banu riono tena abasa inutione message baindi akachongeza yonde akachongeza ni heba ndrongowe manyanasi ulo harima komarenfo parwao mbaba halili ngeri onetsenale obotasi hata na jojo habotasi nendo hazini tiono ye page ya Komor ya Facebook FM wa defendeo Selilarifu. Donc comme par hasard wando ananaswa hedaula mabajani do mdefendeo. Donc abo mimi wa Komor ile suala ni wa Komor watu kufuahanyu ile suala njipozeo ebanu nyinyi ananaswa hedaula mabajani objectif ya hanyu ndaibi. Objectif ya hanyu mabanga manzo mtowe azali ngamtaho haki harmayensi. Sidahele wa Komori wabango tsaho haki harmayensi ngwanzo yensi yende ngwanzao bake projet ngwa wanao no wizi ngwa wanao ne justice ngwa wanao ndongo za zofiraji ngwa wanao na makriminali izo ndizo watu ngodo zambari mazerezo elewo yabumawona Selilarifu ngu arnaque wa Komori Selilarifu ngufanywa escroquerie harimo wa Komori Selilarifu ngambondrabo wa Komori na hizo mchozi donoseza barindi wanyanasi wa hedaula mabajani no wa Komori wa hotu kufua hanyu minsu yanga Selilarifu banu Selilarifu katimbu mdeo la salasa na kamlasa kwa tu yanga Selilarifu ye page ya Komaractualite kwa tu mienga shangwa yengawo yezitendo aziziro Selilarifu yazijiriseo harumo wa Komori ngwa denoseo makosa maziro do wizi Selilarifu wafanyao harumo na wa Komori
shaka batsi mriongo sedi la rifu na rilewane bwa Komori kabati mriongo sedi la rifu na rikubaliana bwa Komori suala linu kabati mriongo sedi la rifu la salasa watukufu la salasa na kamlasa nanu wafanyo hazard me page ya Komori actualité kabati mkwatu yenga sedi la rifu shanga riengo ngariengawo yescroquerie no wizi ya ufanyao harmo wana Komori si haki na tena si haki donc abo ngandrejar me questionner pose banu wanyanasi wa daula ya mabajani kamjamba ngamtsaho haki kamjamba ngamtsaho haki eyo de haki bwa Komori no ilo swala mimi tyo hanze wanyanasi wa banu warensi babanu vanu ramba rimanti ya hatu ramba si mesilamu ramba si ma musulman rambo kaya mrukado kanti ya bandrabu ngono mrukado kanti ya pangarabu ya hamba izoka zirendwa puru kuwa nyana swala la mabajani mloma hipokriti puru kuwa bu hajimba iswali hulo hipokriti bu hajimba iswali puru kuwa bu amiri madi hulo hipokriti puru kuwa bu mbaba halidi hulo hipokriti puru kuwa mlo helim eba nyime silamu nyima musulman puru kuwa mcho dono seze nongo zinu. Non, la vérité, c'est la vérité. C'est de là qu'il faut arnaquer wa Komori. C'est la vérité. Pourquoi il y a vérité? Pourquoi Emana Sabarindri? Madame Sozamba, c'est de là qu'il faut l'ambrudani, ou l'ambrou l'opposition. Et Madame Sozamba, c'est de là qu'il faut l'ambrudani. Comme notre jamon dono, c'est comme notre jamon mombiaka, c'est de là qu'il faut fanganai. C'est de là qu'il faut détourner ma poissa yahoua na Komori. Ngwambondrabo ou wa Komori. Kamna jamzambi parce que olambu ndani c'est de l'arifu hajimbe swalihi c'est de l'arifu ku paronji abantu gasina bese deux abantu ukansi ku critique c'est de l'arifu yenswabili c'est de l'arifu wa paro telefone ko menasendro ya hufanya hujwen swabili utaso maha harma c'est de l'arifu rangu yabo kujaja bantsena kujaja banutsena wa critique c'est de l'arifu shango jom defende na mangalia ba Komoro l'hypocrisie ho wanruan na mangalia l'hypocrisie ho wanruan yola di matsene mwana mshohahe uloma seizetuni yado haba ne defende e mwana mahahe sangu sunyango mani siyo mwana mshonga doje ni defende banu shabande sistemu ilio banu ngwajo banu wa defende o wa hao ngwajo banu wa defende ze partiza hao kwano yone sistemu ilio wa wanruanu shakwati banu wa defende les intérêts ya hensi kwati banu wa defende o wana Komori watabihao kwati banu wa defende ya generali katima de generali dezibira harma yensi de generali shango banu do defende wanzani wao wajomba hao ze parti politiki za hao ngobanu haizo salama mwana mtukufu Said Omar Bilal we mtukufu bu Said Omar Bilal we mtukufu ngono ngobanu ado defende tizamba wado defende ze famille za hao uwanzani wao ze parti politiki za hao side heliyo shakawo kama nuse di larif ka banu walamru halo opposition ay walamru wa azali mjoja banu mumde hata mumpeshe hata wan izo nizo mwafanya mwanamsho hatujuzi hajimbe swali hii anja wanaka ya concretike banu ngofanya scroquerie mwanamsho hatu yala oledondo swaledo Fatima sidoazo wale dondo ya lansa weni shesi mwachedo jambabi na wakembrana njishese shaheban ya lansa weni ukarengu doba hisa wanru ngudo fanya escrow hajimbe swali hanjabanu hama kritike hata wan imano chonje za sedi la rifua kritike za barindri bajimbai shango jomu defande side helinu ba Komori Garjoka mimi anjokele waji mimi anjeba mwelezo wa Komori mrenzo wana unafiki wa hanyu mwambe yeza kweli ya verite minga nshudo zamba la salasa na kamlasa minga nwashukuria ba uonda nwakanzo njeni warande un grand wa majibana hata maudu joja ramarito we un grand message ridononse izo sedilarifu ya fanyao ngabo dossier lourd za sedilarifu joja rizambe osi kwa maudu esa njohea maudu ni zambe maudu kwa maudu chancho kajabani nifenda message mtiti ni shukurie ni felicite un grand bravo ya huwanama watukufu wafanyo hanzi ya ruma koma l'actualité parce que ngwa tsungambe za kweli la vérité wano zindi zori hao
la verite mrambe za kweli shasilo cha mrado ania manyanya mrado ania parti politique mrado ania wandu wa mjini hao mrado ania mru mjomba hai sidehelimu donc na mbrente l'hypocrisie bo haji mbaye swali banyima hypocrite bo haji mbaye bo mbaba halidi bo amiri madi ne page ya Facebook FM ni wanafiki si haki ngono unatena ngarizamba uti haki afuno nileumba bahali ya heye banu selilarifu ngabo wandu watungo acharné wandu wenju watungo acharné contre selilarifu na ula avocat bomba bahali bien sûr ngo me défendre salam de l'opposition ola manzani wao shangana nzuno haliye bomba bahalidi esawakade na mhadi shayehwa kufanya wizi winji hukarmwa wizi wa mhadi shayehwa hata wajoro har Muhammad Shayi humabandone si halawo utsolola ema pesa wakafanya mashulia hao eba yawo sile mapesa yaho wana komori wakado anakenda na Muhammad Shayi ilo suala wana komori wajipozole suala hilo yesaru joshi na rifanya zeresha tarijua kema pesa hema shuru wakafanya bomba bahalidi yode mapesa yaho wana komori wakado anakenda na Muhammad Shayi ijokiri njamba kandayo ijokiri esa wundo wizo akadwa fanya dawe na madisha yehwa esa wakawe naye sharangu atumlawa wajomlawa utokaze mashule nswabili hufanye mashule yako hunu Faransa afulongo ndrekilo leo ujodo defande Sedilarif ngondre kilo jom defande Sedilarif evanubo bomba bahalidi wocho defande wazi kujaparo ukaya yuhandro alio bomba bahalidi kujaparo hao ukaumadisha yehwa humdefande lebwizi abasango defande mru arna kufanya escroquerie na komori Sedilarifu kujaparo kama umalandro alio bomba bahalidi abango defande sambi aba lo prison heli ya bandrabo wa komori ya hadayo wa komori ngomdefande na mtodo kaya hui na mtodo ka hui shasinga jodo kaya mala hulo verite ngar jodo kama hulo hwema isi yondo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rambia na mtodo ka mala hwema rambe za kweli rambe verite wondo sila mudo wambao ngwan yende mana kanga ndenga hommage la salasa na kamlasa ka wala ma musulman c'est deux musulmans nganwa shukuriyo parce que kwati wahara ngwano sako wanaume ngwano sako wanzo wa Komori ngwano sako ngwa ubano wado defende wa Komori wado defende watabi hao wado defende watungo hadalo wado defende watungo arnakewa un grand bravo wabahi nedini nganyo subuti no akaze médaille la salasa na kamlasa un grand bravo bo la salasa na tena un grand bravo bo la salasa dauna kamlasa n'est pas ja comme l'actualité wano esango misau ka kweli ngwa uvanu ho wana Komori kwati vanu ha parti politique kwati vanu wado defende mungu shango vanu wa denoncer ezibiro na harma yenzi wa defende l'escroquerie ifanyiwao harmo wana Komori wano yende mana kami watukuzandro ngani watukuzandro miwanza ngani washukuriyo ngono ngani washukuriyo parce que ce n'est pas normal Sedilarifu atsohanake yatsobira bo wakumwirinda bata basi baninga bo dossier zinji za hahe banato wanamala salasa na kamlasa wazambo sukwa jana ngabo dossier zinji za hahe dossier zinji shawi mna dossier mtiti mzima woyi wa Bielorussi shanga bo dossier zinji za Sedilarifu shafu mimi nchelewa nuni Haji Mbaye Swalihi nuni Amiri Madi nuni mbaba ndo atasila shimsaha mbaba halidi wahebanu wakenzi Sedilarifu avocat bano Bielorussi katufanya avocat shange pasweri ngwanzo ya rengo wa Komoria wa hunu Faransa ya zunate mwana mamtukufu nona parozamba entu yefamia fanu wakata wa wende maore nono hata hazamba nrokaya Sedilarifu foyi pasweri harinde ha pasweri sho ikati avocat
bano ikati avoka shasuri hapa suri ya dobe zoa ya dobe tizoa komoria wabahiza ya warenga mapesa fundisha wondo haide ule mabajani wa hebanu abanu ibanu kamtsaza dorenga zentere amba entere ibanu kamtsaza dorenga zentere ibanu abuma parwa ya parani kamtsanza ya renga entere wengujo kaja yoje kamtsuni kama pesa kamtsuli baina wili side heliyo sinoti side heliyo ngamrensi mwe chabanu mdambo wa komoreza kweli parce que bana wa komori kwa timalaba wana wa komori ngomdunga woni no wa komori ngwa konzi wetunda wa mangaliani ngwangalia uzinu zo mambao banu zendrabo mwambao unafiki mruma banu wa komori kwa timalaba bwajimbaye bo amirimadi bo Facebook FM wa komori kwa timalaba ngwa una ondro ye verite ngwa jo ondro ka ondroanu ngwa analiza ngwa tsungo kantu analize makaluma bao izo mabao ka wanungwa bondrabo wanungwa bo kweli wakomori kwa tima laba banu mamtizamba banu ngamtsaho haki ngamtsaho état de droit imaudu mwerenge yezi aba mto wazali aba hasedilari funge nge president dani nwasa wa hidawla mabajani ngamtsamba hidawla mabajani aba mrenge yezinga mwende sawa ezindi zomtsaho zini zomjo kadori fanyia ndo arna kwa komori ndo hibe mapesa dawla tena yabo karjabona kande helinu shanga manzom doro nisa de bon exemple namrone ce cas vous êtes des vrais ni juste ngamamba we vérité comme tu arnaque wa komori vous ne faites pas mal aux comoriens comme tu fanya mal aux comoriens shanga mwarando service shaside helinu yabo kairi rais wa heda ula lobano ndongo zinu warunsimwelewani uka amirimadi uka komori juzibanu uone rais wa heda ula zenjema yafanya haruma yensi ye paria yafanyawo hata uziono huona l'hôpital almarufu heli yafanyiwa muyono ngamona we staidia rais wa heda ula zifanyawo kamjaparu habanu mzambe hafundo ndo chabani mwerambia sedilarifu kamjaparo hamba njema za sedilarifu kamjaparo hamba njema sedilarifu yafanya ze media watu zamba ze media Komori Info habari za Komori Komori Actualité Facebook FM ze njema za sedilarifu watu ndo zamba shale obadanga wandunga ba uzembi ze media hizo aba ze media hizo bandu wa hao tipia wadaza kwa tuzamba wadaza ewondo wasemsembeni iforizi vumbua bakomore mjoze ze media hypocrisie zilo banu asemsembeni media hypocrite Facebook FM media hypocrite wa defenda aux familles hao no anzani wao media chaîne libre de Comores media hypocrite wa defenda sedilarifu parce que manzani wao voilà ze media ba Comores hypocrite shanga mjowa na Komori Info ngani washukurio wanyenaso wa Komori Info watia voilà une page quand on doit beza kweli watia izo sedile fa fanyao Komori Actualité watia ba wazamba bao gwano wazamba bao ngandre jeitena ba Komori ngandre jeitena emana wa nywanyana so haida ule mabajani kamja paru hamba njema za azaliza barindi no azalingu ngufanywa njema kabati mzima danyibo amirimadi bo haji mbaye bomba hali ya heba myambika azali ngarishukuri yao ze projet azali yafanya ngarishukuri yao ze pare rais wa heda ulazifanyao ngarishukuri yao l'hôpital almaruf kamja paro sambaban kamja paro chanyi sudamba zembi yabo lewondo ba uzembi za sedilari nganye etoneza bariri jakabo nyima hypocrite yabo nyima hypocrite bo amirimadi nyima hypocrite bo amirimadi bo hajimba iswali msema cho mwanama hani invitation bana mwanama Janfar Ismail Alestila qui n'en est qu'un banu toujours demande accepter mwanama ti accepte mwanama mtukufu Janfar Ismail Alestila le grand patriote mwanama mtukufu le grand patriote Tilak si tu as ajouté banu ajoute encore angio ajoute encore ngono
Halifu ba Komori na mkerazi babanu banu kabasi mrongo sidi la rif na mrenzi garjamba zinje mafanya karso banu ujokolungu fanya njema ngabo zinje mafanyao ngone ngabo zinje ma sidi la rif afanyao shangabo zembi yafanyao ngarjo zamba zembi banabo tsupeu hawala bangarimye ngawo awawri ngasi acharné dabalamba bahali darban ngasi acharné ha hawanu ngasi jaloux non garjamba zembi garjamba zinjema ngabo zinjema yafanya izo kartikarau ngarjo mshukuria zinjema yafanya armo na Komori shangabo zembi yafanyao ngazo hambwa na manze mtsanze zembi yafanyao ngazo hambwa yano isadila fola ola mtume ledaika mitijo chiviwa tizamba ni wanyana simwa habanu mdefando silarifu mjema mesenjema za hera isu wa hedaula yafanya cha zinti haki wa Komori sedilarifu ya tokantia do ya ke paseri banata ze audio wana Komori walo Bielorusi watoa ze audio ngabo audio reshi yarma Komori actualito sukwa jana ngabo ze audio zilo yabo ngabo le atangabo mwanamshe ngabo mwanamshe mzazaha tulo masa yabo ujo yajoka temwanye lewo yajoka temwanye heze eskuru yafanywa na sedilarifu kangu mwenyo mapesa amba kama nazo sedilarifu yanike mapesa hangu mema enero ngani mwenyo 32 euro nalifanya tanire mapesa hangu yanere mapesa hangu ibani mana sedilarifu abo sedilarifu mwanama mtukufu Jafar Ismail unere invitation ruduna reinvitation mwanama mtukufu rudube heba kejaja rudube ibani mana sedilarifu ba Komori mana sedilarifu ya watu avoka kati avoka hunu Faransa la Réunion Komori kati avoka mbabahanu ngono imana bwa Komori yajikaze ukange avoka ngwanzo ndia defendo wa Komori walo harmazensi imana tuombeza koliza barindi ukabanu minti avoka tina ushinda ni mtoweni tina shinda ni mlo Bielorusi ni mbalienu uja hunu Faransa tina ushinda imana tuombea la verite za barindi pourquoi non sérieusement bakoni imana tuombea za koliza barindi zinugozo nyangu nyatsundre na problemu yatsundre na tashi shatsuongo ambo kamanjo shina nimbali ya nuja Faransa na mtombendu kada ngambishawo plus de 17,000 euros na mtowe banjo shinda ni fanye dossier hunu Bielorusi uka Komori ngabo nkodo wandungwa wanawo ukanyinga ni mcha hunu pour des raisons politiques nganya en exili na msheze na boyiso ba Komori subhanallah subhanallah yemtuma mgoye wonandu amba uyimdu ambaringe musulman uyimdu ambaringe mwanesilamu ndasibutambe makauli ya ndrabo karingabo aringabo nkodo Komora ndwa wanawo wanugwa tawawo pour des raisons politiques uyimdu amba mwanesilamu subhanallah ba Komori subhanallah Mwenyezi Mungu namsamehini yamsamehini Mwenyezi Mungu ba trop subhanallah hafulonga manzolo mdoja ngamtsahuda ule ya haki ngamanzo mjamdorinika leson gon mjamdorinika leson leo subhanallah brakensi apange ndabu yami mema bokita ya ngwambo ndabu ngwanzo ona nyatsi walo Bielorusi wa jehud c'est pas grave hamba ndabu utwa ndabu sha au moins sha utihadaye wa Komori warenga mapesa utiwa hadaye bosedi la rifu yotsinya nkuba Komori harimwe krizili yo makatianu harimwe dunia kamili ukam mngungu fanyo hazi mngungu jwana asubuhi 5h du matin mimi jwa 5h du matin 5h du matin na hejifiri botasivala ne baridi na mvua na wallahi maudu botasine juha botasi atanjo jwa 5h20 miro hangu 5h20 jura 5h20 nganjo fanyo message mo ne botasi heli balo baridi ye baridi mo mungu isanga banyumvu abotasi njajamba ngabo pepo njajamba saba atanga mazimi tsola botasi wala atabotasi mkanza juhe he baridi mkanza juhe botasi mabu botasi njo fanya message mtiti muone botasi 5h du matin mwana njajwa botasi mjende hazini mranje mnamsongoni haumda fanya economy mbaba hanu mranje mnariali huo nganzo fanya msafara mrapare mwanyanye nifanya msafara mrungu amini mwanyanya wola mramu amini mramnike mna rali wola
na vala sila ndabo mndo lango de hale mndo lango na bondrabo ano faut pas pitié mdo sikina mundu bose dilarifu do na mdo sikina wa Komori wani mapesa nkati ntelele jao wanungwa hojifira tabasi hunu Faransa bose dilarifu wanungwa hojifiri ndondo wanungwa tabi hao wanungwa kozao hazini shango jikazu kanga wa avoka na bukuti avoka bose dilarifu samba hazi uliofanya samba hazi uliofanya walo Bielorussi zepa mizao wawara mapesa yiho wafanya tawaje hunu shakwa jawani kama pesa wanikamruja untelele ja urenga noti jao tizamba mapesa nuko tabi hao hazini bose dilarifu tijao no wowizi ngofanya wowizi yende mano kaba Komori mruhama hajimba iswali rijari kazimba bahalid rikaze Facebook FM rikaze wandoka mwani yabanse na ndo amiri madi yabonyiwe tibanyu rangonga mtafanga mru wizi abonyiwe tibanyu nyiwezi nyima hypocrite bhajimbaye nyima hypocrite mimi sina kubali mimi ngami pour comme actualité ngano shukurio comme actualité manama la salasa na kamlasa ngami dawo à 100% mimi matijudo ko banu balo juste o banu balo ye réalité o banu balo ye vérité sina dépendre mungu quel que soit kawe manama kawe manzani wangu kawe mru wa familia yangu kawe mru wa nihusu kawe mru rala da hozima kango afanya escrow harmo wa Komori ngo hibo hau viole mungu shenjo defende sina hu defende no sina defende bueno kawe mru wa politique kawe mru wa azali ngo fanyo nayi ngo skoro kwa Komori miti na huba nafasi parce que woti do silamu minga nirumia dini mimi ngono nganirumia dini ukanjejo sina subuti nyone mru anake wangu mru haumri ato viole mna mwana wangu ni mreme koti mimi nganiromo silamu sina kubali kwamba hizo kazirendo engengu jo tabiha engengu jo hanyonga engengu jo tsahani uwe shanjo anjuma beye verite ukaizo kazirendwa usido silamu wondo nrumia omyimi yende manambo kaya la salasa na kamlasa wala ma musulmans c'est des vrais musulmans la salasa na kamlasa ngano shukuriyo bueno manama Jafar Ismail silaki kuja awere msamahani invitation tsa ino njeo na samahani manama mtukufu nonekange jo huja voilà a joue encore nonekange jo huja ngono no trop c'est trop vraiment ngami choqué yabona wona hajimbaye mbaba halidi Facebook FM atangwa dungo towa proverbe banu none mwana mshwa zaituni wa hevanu mama mwana mahangu ngudeziwa ngukaziwa ndrabo nione wa hevanu wa mdefande ngono c'est de la rifo l'avocat na mumrensi na mrensi de la rifo ngabo senjema yafanya karna kubali ngono mkomori nywa komori nyimalaba nywa komori nyikamshukuria hizo nizo ambao nywa komori nyikando shukuria nyiwa jinga nyimalaba c'est de la rifo hamu edini bani c'est de la rifo ola mtume manama Jafar Ismail a toujours que tsuhuja itsoka zabanu a Jouancourt que tsuhuja a Jouancourt toujours ngetsingo itsoka za a Jouancourt rube scenario ni manama mtukufu Jafar rube scenario ngono no trop c'est trop wa Komori trop c'est trop izo c'est de la rifo fanyao shanga mishokenywa na swahili dole mavajani na banu maudu arengo nzoa jo rume nti maudu nzoa jo rume badingar jo tabi hata mjo harano badien si atunga mjo sisangamani bo hachimba iswali hibo bo sedi la rifu badien si atunga mjo sisangamani kamuhe abantu esa kamna paro rume nti yino ngamjoka hunu hata muhendevu hunu hata muamdobira mu anakuwa komoreheli ino hata shaka mna paro rume nti labo bo sedi la rifu yemba byantu kido sababa kamna paro rume nti on ngamjoka hunu hata bo sedi la rifu on badi ni ma hypocrite badi hajimbe swali wa hypocrite gamjo jabanu mdo kanti mdo wanda jina mwede ya ondwa azali na ondwa tu azali mwe kanti mwa critique banu mwe wa denoncer sheza shabada ezali uzimza hanyulewo kamno zamba no yamba mimi nakubali
yomba bimi sina kubali karna mlasheni sedila rifu ngujotoa zemaliza wanu guzitowo ingenga mjodase kama zamba shangu ngujotoa zemaliza wanu wajimba iswalihi bo mirimali bo Facebook FM ngujotoa zemaliza wanu isafara leo ngoni safara leo karna mlasheni bada leo ndeza hanyu leo za hanyu leo bada sedila rifu imro hanyu kama mzamba ngamjoba zanyu za hanyu mdom defend bada zinza hanyu leo ngoni shabada shakazila za mrua azali wala mrua azali mjojo hanyu pia mpiblie publication mdom atomdom fanya mafoto pia mdom fanya bajimbaye bo amirimadi mjo sifanya pia bahabo sisi karna kubali batu sedila rifu lilabwiti ngarizamba lilabwiti na toze maliza wanu sedila rifu donc wakomori ngankazobanu basema mfanyokezi miniti beseti tishia ngankazobanu babanu ngamihazini banu ndango hazibana abasa abizo zi habari antukamado ajoja ngarjodi rije dosenu sena esa mitsi na ulash karna ulash garjoja maudu tsina batukufu chanso kahanza surtout arme messagino nishukurie wanyanasi walio arme page ya Komar Actualite mwanama mtukufu la salasa na kamlas ganwa shukurio ye jitahidi wafanyao ingawa bravo parce que ngwanesa kwa wanaume ngwanesa ukaya wahanzo wa Komori ngwanesa ukangwa wo kote wa Komori wa tabihao watonavua watorongoa wa tabihao vraiment c'est grand ce qu'ils font vraiment c'est grand un grand bravo vraiment un grand bravo Zanzibar batukufu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.